Nay, sabidong mo't na itay gemuka ka. Agsabido nga kaon, sa Pasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kao. Anya? Laklagayan kan, ayat pailaan ti pagparparikutam. Ay unay daytan kaka. Salbag kayaw akabalay kaw. Anyat problema yon, tay? No personal na gamit. Saan nga bibiyangan? Dito'y lang ti pangidol-duli na kitisagay sa ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket no at dalita bukyaw. Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Inggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbag nga oras yu amin gagayem. Sakbay na pagyamanan mi amin supporters dahito ya programa. Bueno, manipod iti Triple R Productions, isagot ka na kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel, ti pakasaritaan arapauluan. Manunulad. Dito'y programa tayo. Una daytan kaka. Ay na, lumabas ni Miss Ganda. Ay dumagas ka mampay dito'y, Anita. Apay ka din, Ana? Ay na, nagpintas ka at talaga. Agyaman ak nana. Apay ka di asang kay bagayo dayta. Gaputa talaga ang maay-ayo ak iti kinapintas mo balasang ko. Ala ni Nana Perla, tumboy kayong samot. Sana ka tumboy, si kamot. Kun mabalin ka day, saan nakngaw-awagan iti Nana Perla? Anya nga rod nga itiyawag ko kada kayo, Nana. Manang Pearl kunamlatan a. Ha? Pearl as in perlas. Ala ni Nana Perla. Pearl. Adamot tang-tang kenti ulum anya Anita. Nagpintas ka pa'y nga raw. Apay, ada mapukaw ken ka. No awagan nak iti Manang Pearl. Ha? Unay daytan, Nana Pearl? Ay, sige madlaengen. Uray awagan naklatan iti Nana, basta Pearl. Tiyawag mo kanyak, Alawan, Nana Pearl. Ay, awan gayam. Apay ka di pinadagas nak. Nagpintas nga minday takiday mo. Anya nga iti naramid mo iti dayta. Tatuna na. Apay ka di? Ha? Ay, libre ka di ti tato. Ti tato ti kiday. Nanginaan na. Manungay. 3,000 laeng, Nana. Laeng. Nagngina. Kunak no 300 laeng. Anya? Adapay kit di 5,000 Apay ayan, Nana. Agpatato kayo ka di mo titikiday? Nasa umon. Ha? Papayakas tati lang ang Perla. Nasdaaw kamut anya.
Pimintasak ngamen dahil sa kilay. Kilay is life. Bakit nga agampang? Sino man ay titinulad mo? Ni Anita asino pa'y kumangay? Isulaang mo tinapintas dito'y lugar tayo? Balasang dayday. Isa di mo tultuladan ta bakit ka? Di mo man ibagbaga kanyak dayta? Kasla kala. Kwa ngamin bakit? 28 ni Anita. Idinto ta 58 kan. Kat, laisin na ka. Saan may? Bakit ka nga ron mutay? Kat, kaya't mo nga aglo siya nga kaon, tapno isukat na kiti ubeng. Saan may? Bakit? Kasla ka babain do kwa. Ti ka babaen, nagbirok ka, iti kasukat kaw. Ay, apay nga yakas tamot, tanti bagbag ang perla. Nga men, dildilawunak. Kun, saan nakmanasang kaawag iti pirla? Pearl, kunam latamot ka na. Unay day tan bakit? Nagpakiday ka lang. Sa balen tinagan mo. Mayat matakida yun anang. Tinulad niyo mat niya Anita. Apay dakas, Saan mo? kunak numaysa ka mo tamang dilaw wunumang lais kanyak. Mayat kunak nga ron. Katalaga mo't amayat, bagay kanyak. Ha? Ne. Kakit-kitak. Nagmayat mo tanay ta blouse yun anang. Kastamat ti blouse nga isusuot niya Anita. Sana kukuha ni Anita daytoy, ginatang ko. Jak imbaga, ako kuan niya Anita dayta. Ti ko na, kapadpada na. Pati pa'y data jeans na kapadpada ti jeans ni Anita. Nagkuyog kayo ko ni Anita. Kasla kaila agsingin ng nanang. Apay agkaruprupa kamay. Anya? Nagadayaw. Langit kang nagatika adayaw. Anya? Nay. Sikamat masabat ko balasang ka. Tata, inak man iya palengke. Nay tasuot mo. Agpada kayong sabot ka ni bakit? Nakitak nga rod tata. Tultuladan nakaakanayaw. Nadlaw ko na ita. Dila agbain. Saan mo't adakas ti tumulad tata? Bayan nyo laeng ka di. Ragsak na nga rod ti mang tulad kanyak. Bakitan agpapaubing. Jay padala bakit ako matituladan na. San ati ubing akasken ka. Sa anak mo't ngobing tata. Dandan ni akmutan ag 30. Ubing ka pa, iti day tatawin mo. Idinto taninanam aperla. May salangas kawan ka sinyoran. Ha? Tultuladan na pala ang nagiti teenager. Uray-raytan. Anita, nagmayat mutan day ta design ti cutics mo. Kaya tiyo ka di tagpa-cutics iti kastinana? Nasa umon.
Bayaan nyo tayo baga kinidiling. Umay na kayo manicure nintun malam. Ayun man balasang kao. Jay kasta pati kolor ken design. Kastalatan Una na. Ibagayon to ken kwa na akas iti design nga naramid na iti kukuk. Ay ngimina ka din ti manicure na. Isupay mutlaang nana. Ay na, nagsaya atan ti kasta a cutex. Technicolor. Kan nagduduma pa'y a design. Ay, millennial a design. Nakapimpintas a kitaan. Bagay kumut siguro anya. Ha? Nana. Bagay yo. Yay. Bakay, nakadkalaw talaga. Saan langan asyak tinakadlaw? Tanya. Atultuladam ti amin nga isuot, kan aramidan niya Anita ti bagina. Apay aya nga men. Kababain. Asinaw ti pagbainak? Ni Petra? Ni Saleng? Ni Consuelo? Ni Silvestra? Nakamatamot amin ang anagan ni ti lubong. Kwa bakay, 58 maon, dandanikan agsinyaw. Amok jakmut iatras ti taweng ko ka. Jakmut ibaen. Bigbigam, abakit kan. Kawun mat. Matlagayam. San mga rode na tultuladan ti panagbadbado ni Anita tabalasang dayjay. Kan pati panag-cutex kada panag-make-up katultuladam. Ay, jak ilibak. Kursunadak ngamin at talaga ti style na. Isu nga ruda pimintasak. Gaputa ar-aramidok mutar aramidin na. Makitak mo iti sarmeng adakkel tinagbaliwan ti langak lakay. Wan nga rod bakay. Kas kala agropropa na broha. Ha? Hello? Oh, Aldrin. Apay adi kamutan agkut-kuti di ta nagtakdiram. Nakita naklaan kasla kamula istatuan. Amaze na amaze kamut kanyak anak ko. Anya na ita alangayon, nanang? Makapaalam mga niya. Manmano tikas to'y alanga, siyaglaeng. Nasa uyon. Da kayo lang, tikas ta dito lugar tayo. Oh, di ba? Pakaydayawan nyo kinitatang mo. Namabalin, saan kamin arumwar, nanang? Ha? Wait, punaw, gapaw itinalaos abain may. Anya? Bakay. Dakas tikasken ka aman nunulad. Ibaga na nga awan originality. Do, adula amin dayta. Urean niya ti sasawon ti apal. Awan bibiyang ko. Sanda ama ito tiragsak ko. Kat dayto itiragsak ko. Kababay nga bakay. Manunulad ka matang. Anya aya ti parikot mo ador. Maday ti manunulan. Para ken ka akit maday. Para kanyak mayat. Ngamen, pimintasak. Ken maysa, saan adakis nga apal ti adda kanyak. No agtuladak. Apresyarik ngamin ti maysa a tao. Isu at tuladak.
Naapal ka, bakit? Saan nga apal ti kastoy, Ador? Ti apal ket nagameran iti dakes. Iso, adakes nga apal. Ano umaapalan ket adalaok na sakit ti dake, munugura. Kasta ti dakes nga apal. Siya ket apresasyon. Nga iso, ti mangnayon iti kinapintas ko. Anya? Balasang ko. Nagpintas mo tunjim pa deliver mo aref. Nag-cute si ka. Basit aref ay nag-cute. Una na. Basit mo't ngamin ti balay mi. Isu basit mo't aref ti ginatang ko. Hustulaan nga pangikak iti masida, fresh milk, palaman, frozen foods, lakok kanda dumapay. Ay na nag-cute talaga. Kanda apay aglako ka iti frozen. Una ang mga nukayat yumot ti aglako iti frozen, tailakam kayo nukwa. Ay na, unman, basta sika. Kayat ko aglako akma, tapnuduatan ng aglako iti frozen. Sige nga ron anana, ay gayam, manungay ti kasjay aref. Apay nana, gumatang kamat. Automatic at adamot igatang ko. Kan tapno damot apagikak iti frozen foods nga ilakok mo't agasken ka. Sige babarok, yun day taref. Kat ipusto yun, ijay sulit ti kusina, ijay nga banda. Apa na taref, kat adamot ref tayo adakal. Cute nga minday tabasit lakay, cute. Sino manan, di napalam at tinulad mo? Ay ka natural ni Anita. Anya? Amin matlakit din nga dakan niya Anita kat apalam. Gatangam kan anya paditan ay unay daytan. Sana dakes lakay. Tada mo tigatang ko. Nauma akong di tadakkel arif tayo. Cute day tatabasit. Isuti kayat ko. Unay daytan bakit? Kasanaw no makiasawa ni Anita. Di pa ikat makiasawa ka mo't manan. Ha! Anya nga taas sakit na itakimpot kaninarang. Manunulad. Way, agtutulad ti inam. Amin na ba nagkatuladan na? Ngam nilangot Anita ti tultuladan na tatang. Mas dawak San mo't nga aginaw ta duduogan mo't tay. Sino ti duduogan? Sakmanan ti pagsarsaritaan nyo nga agama. Ni, san mo't nanang? Betan. Sika alaklakayan. Sabsabidungam ti panunot ti anak mo. Anya ti kayat mo? Aglo siya nga, katisukat nak. Daytan tumot ti kanayon ngay pambarmaw. Anyat pagkit kita am kanyak. Arsab. Adanakam ko perla. Nala adano adda. Kaura siyakmat adamot nakam ko. Isunga raw gas asikaswag ti bagbagay. Taada nakam ko. Akaskin ka. Alya. Ada kamar dito'y paradaan, balasang kao. Untata, inak man agi pagnay ti papeles ko.
Paraan niya ngay na ita papeles. Para iti panag-abroad ko, tata. Ay, abroad ka gaya. Un, tata. Awan to na titultuladan ni Nanam Aperla. Ado mo ti babalasa nga nagpipintas dito lugar tayo, tata. Mayat mo ti panagkaukausda. Ganda dumapay. Mas daawak na sikat ikay kayat na atultuladan. Oray siyak nga rod, tata. Mas daawak mo't kininana perla. Ay, may kawa da jay no awan kanton dito yung lugar tayo. Ang mga no agabrod tumot ng tata. Lakay, saan ako nga aglako iti prosen? Gapaw, nasaan mo tan nga aglakon ni Anita? Kasta ka day? Wen nga road, nagabrod mo ten. Agabrod ka mo tin Napan ija Japan, na dancer nga main. Wen ka no nga road. Oh, ala palat kuko ang may bakal. In kamutin ija Japan, ta ag-dancer kamutin. Anya? Tultuladam amin nga aramidin na, amin mapaspasamak itibiyag na. Iso atuladam mo't in kamut agbalin a dancer ija Japan. Oh, nay mo daytan. In kamut nagsala ija Japan, bakit? Tuladam ni Anita. Saan mat kay diadakas ti tumulad iti naimbag? Nga medyo nalabsan niya ti timulad, Nana Perla. Bueno, nitan kagayem tinagibusan ti pakasaritan tayo anapauluan. Manunulad. Dito'y programa tayo. Una daytan kaka. Padaanan dagiti sumarsarunupay apakasaritaan. Amay tampok matlang niti programa tayo. Una daytan kaka. Musical can recording supervision Giovanni. Isursurat kan iti direksyon Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions. Isagsagot ka na kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel. Una daytan kaka.